Like, share, subscribe. Hadouken! To, kar si videl zdaj, je otvoritev drifta v Krškem. Seveda, moj prijatelj Drej Nitro in ostala kupanja 32 Drift Squadron je naredil spet Drift Time. Gledalci so že pripravljeni, gledajo, ura je okoli 5. Tole so zdaj treningi. Zadnji člani, ki sem bil, dejansko sem šel pred večerom dan. Letos bomo pa posneli, kako se to dogaja pod lučmi. Gremo zdaj pogledati dejansko, pa se dogaja, kje tam v garažah. Kje si, kvaj zdaj? Evo me, na Racelandu Krško. In kako je? Evo, bom. Ta tvoj BMW, kva imaš zdaj noter? To je E36 limuzina z V8 in zdaj E92 M3 motorjem. Koliko pa kaj konjev, kubikov? 4.0, 440 konjev. Kil? 1300. Pošteno. Pošteno. A si kaj še predelal tako zraven, podvozje pa to? Ja, avto je na Gavindah, lock kit, racing diff, diferencial, 75% zapora. Kaj pričakuješ od današnjega dne? Če se danes uvrstim v top 16, je po 3 letih, ker nisem vozil, zame že zmaga. Guta. Where are you from? Austria. Austria. It's your car? Yes. How do you like it? I love it. Ja, vidite, kje je denar, pač Avstrijci imajo cash, evo ga. Carbon, Kevlar, Carbon Fiber. Daj, meni se zdi zmagal lani, ali daj. To je to. Wow. Čist cel je, dobesedno v karbonu. Je se usral. Zdaj pa meni se ti, da tukaj delajo optiko. Ajde, kaj šta radite sad? Optiku. Optiku, jeli? Pa kuće ti točak da se okrene u rikverc. Radim u mestu polukružno. Kaži mi, koji je to auto, šta je to? 200 SX, S13 Nissan. Motor, šta je? 2JZ Toyota. Koliko konja? Veruj mi da ne znam. Kila, 1200. Da šta očekuješ od ovog dana? Došli smo po pobedu, to i očekujemo. Prav, kukar sam ja slišao, so iz Srbije. Tu Jay-Z motor, pošteno. Kva pa teli uspod delajo? Wow, prvič da vidim roadsterja, da drifta. Italijan. Kako ste? Super. Super. Kako vam je kje všeč danes tukaj? Ful dobro. A boste še prišli? In bomo. Zakon. Ful je dobra scena. Ni toliko gužve, kakor sem vajen, tako da se da v miru snemati. Da se v miru tudi pogovarjati s folkom. Dobra energija je vedno na takih drift eventih, to mi je všeč.
In kako je kaj? Odlično. Všeč mi je tvoja jopca. Zelo je barvita. Sam, ker ni Honda, ne? Mal si zdaj. Kako si Herc, šta ima? Pa šta nema? Ne mi povej, kako je organizacija poteka. Odlično. A kje je folka? Pa nekaj se nabral, jaz kaj posnel. Sam. Saj slišaš, da te nič ne slišam. Daj mi povej, kakšen je plan danes? Zdajle so treningi, ko da zdajle končno z eventom začnemo, zdajle bo otvoritev, se pravi začnemo z drift taksijem, stuntman bo prišel, Monster Athlete tlele, upam, da si kaj posnel. Počela pa s kvalifikacijam. Ker se kvalifikacije zaključimo, imamo malo stajla, da se malo predelani avto pokažejo, pa gremo pa v tvine, top 16 in do konca. Do podelitve o pol 11. Kje ste najjača družina na eventu? Ej, tukaj glej, kamera gor. Gdje si? Glej. Si videl video? Ja, A si ga dobro turiral? dober je. No, avto se diglo. Majko, A to na ženske dela? ne, samo na Just send it, boys, Štelo. just send it. Dobra, hvala ti. Vse pojedo sam. Ja, brez kamera. Pa imaš to na aplikacijo? Ja. Jer bo te kar digli se. A kar air-ride si dal noter? Ja. Koliko si obal? Koliko si odbal? 800 management. Kaj to pomeni management? Ja, elektronka. Pa imaš pa imeti blazine pa amortizerje, ne? Znači 3 milje. Tam, 4. 4 ure je dal za amortizere. Jaz ga udelal klagijom po glavi. A? 4 ure si za amortizere delaš. A žena ni videla mora 10 godina, a ne? A ne? Hej. Kaj pa vedno delate zraven mojega avtomobila? A? Kakšno je to? Božanje. Kaj vam je najbolj všeč pri tem avtu? Barva. Kakšen je plan za danes? Plan je, da gledamo drift, da sprejemamo goste, da podelimo čim več prodamo merča. In da Imamo fajn. ostanete žive. Ja, tudi. Pokaži mi tele burgerje tvoje. To pa jih imaš. Kva imaš pa tle? Tukaj imamo od hodovkov naprej do Piščančik. Tukaj imamo malo poprija. In tukaj so lepo rebrca. Njami. Ej, kva imaš pa ti tole? A nešto bolje, pivo. Kako si? A v redu? Ne tega glavne, pa alo, v kadru si. Ure delat. Skupaj je vedno na koleni, ko je vroče. Ajde malo za drifti, vprašal sem, da ti spreden del malo zanašavam pa to. Malkice, a? Bi vsaj mal, A ne? mal preveč. Pa malo ročna ti ne prime pa to, a ne? Zdajle bomo samo malo publiki pomahali, ko imamo predstavitev voznikov, pol pa kolikor bo ne. Ajde. According to the qualification numbers in the pits. Kaj je prijatelj Jugoslavije? Gospod, dajte mi povedati, ali vam deluje ročna zavora? Ne. Opazil sem, da vas zelo zanaša v ovinkih. Ja. Ali je to namerno mogoče? Ne. Ne, se mi je zdelo. Prosim, da odidete na bližnjo optično delavnico in to porihtate. Prosim, če se obrnete na organizatorja Dreja, on je zadolžen, le kakšen imamo. Najjači polover na eventu! Nisem bil jaz majke bi! Alo, Budila, ti mene zasleduješ, kurva! A ti mene zasleduješ? Alo, ti mene Kaže Uroš zasleduješ! Brdajs, stari znanec. Prihaja še A si zdaj vesel, ko imam jaz tudi opič, koliko ti? Ja nimaš, jaz imam tle luft.
taj luft se je radio godinama. A ne? Daj mi povej, zakaj je Skubi to gdebo? Voli ješt stari. 3 vloge nazaj je bil polovico njega. Ja, in kaj to pomeni? Da si vesel srečen. Da me dolg ne snimaš. Glejte tega Finočo. Bili smo prijatelji, dok su se Honde vozale. Glej ga, kad smo Honde vozali. Gdje su žene? Za tebe. A žene? Žene. Snimamo žene. Žene lepe, morate biti nasmejane, zato smo tukaj. Tako, s nasmehi, pogledi, poljubi. Za Dinotija, tako je. Bravo! Sedi 5. Ej, a ti veš uno zgodbu iz Tokija? Kjero? Je ono, daj reći Tokio. Tokio. Ja, pardon, ti popio. Aj reći Tokio. Tokio. Udarite po glavi moj Pinokio. Pa je to zelen pa se ne vidi. Mozolj. Ne, kumrca, ki se za vogalom skriva. Neš mi tu čutio. Na bananu. Tako kad vidite, z našo klapo je vedno fajn za jebancija. Ali pazite to. Najjači komad u zadnju. Zajebu ga je malo. To je zihar ženska za volanom. A je? Vidio sam ja da ona ne zna njega zategant. I ni dala šmigal. Ja ne zna dela zategant ga ona. Zategni sad, vuci, tko ja? Ajmo, to. Eno je odpadu del. A to tvoje? Vi to od Honda, čovječe. Honda ne dela tog slabe plastike. O, fuck, res piše Honda. Ja sam ti rekao da je sekret. Gle, majke mi Honda. Toga smrdi da se mi šeprdi. Gospod Herc, tam ste mal falil, tam. Master Busy Racing je šel Sport Ignition. Čak da vidim, če imam euro. Dajte rokica. Dajte vse, kar imam, izvolite. Hvala ti, brate. Plači še naprej. Ajde. Hvala ti puno. Jaz te dajem maramice, le koliki ti je. Da fali! Kot si videl, drift je na polno tle. Čaka se, da se spusti sonce, da se lučke pržgejo, pa da vidimo to magijo pod lučmi. Buongiorno. Ciao. O, kad upali ninja, ko samuraj, šijank. Katana. Majke mi stari, najjači zvuk. Kaj se to sliši? A ustrajni? Zakon ustrajni. Tko je pa kad zmanjka benzina?
stakla, ej. English? Yeah. You did good. Next lap. Very nice. Vidi se gdje su pare, vidi se gdje su pare, ko ima pare, kažu, Balkan ima para, sve... Umrla baba. Umrla baba. Sve kukaju, nema se, vidi šta se vozi. Alo, nove gume, maša si normalan! Nove gume! Gospod, kaj pa vi počnete tukaj? Kaj pa vi počnete tukaj? Ja sam Nikolin spoter. A, ti znači gledaš, alo, imaš još sve gume na cesti. Da. Čak, kva zdaj to pomeni spotter? A on gleda njega kako on uletava u vinkal, kva? O, zvuk je hud ka pas. Kad ga turbo upali. Zdaj Drej živi svoje sanje. Alo, model. A ste vi gospod Vinot? Vinoti, kaj vi počnete vsako leto tukaj? Jaz sem prvi samo zaradi vas. Marko, gas do jaja! Ne šparaj! Gas! Hvama to za en motor noter? Alo! Nemoj me se. Čija si ti? Ajde pričaj! Mamina i tatina. Ok, zdaj situacija je, mini elektromašina bo štartala. Ajde, pantje, da vidimo kva dela, okej. Tesla sorodnik. Daj gas, ne slišam. Wow, noro, stari moj, papa. Fantje, kva je to za jedno čudo? To je dirkalnik Formule študent, 2 leti star dirkalnik, 2,5 sekundi do 100, 200 kil, 110 konjev, raketa. Šove boži, kva to leti, ej. Noro. Kao avto na daljinsko, sam je malo večji. Ok, zdajle se pa malo noč spustila in zdajle so luči prišel do svoje moči. Evo ga, drift taksi, idemo. Matija Podhaški man, killing it! Kva si ti rekel, šov boži? Ok, ura je 8:30, jaz sem vstal še brez glasu. Dejansko se zdaj začne night strike. In kakor vidite za mano se res oranj blešči. Tam dol stojijo in počas bojo štartali, naredimo par kadrov in to je to. Na nocojšnji večer. Super je. A vam je kaj posebnega ostalo v spominu? Ja, ti tam, ko si slikal, pa si se naguzil, mi je bilo res dobro. Bom še kdaj ponovil. Prav. Ojgan mu gre ven iz avspoha, takole mu ven seka, veš. Poješ, kva dela je ven ti Janez, ega, kaj pa jem fentu, ka orjam, pa dam gas, viš 7000 tu brato je ven ti, takole ven meče.
so še takšnemu eventu, pa zakaj te ni? Like, share, subscribe, pa... Kaj moram reči? Ajde, čau. Hudo, ka pes.